Hello guys, tuni hi agam sung thulela aphat dom je a vlog som chakhan ga bol ki nute. Ichi na ding mun hi Israel Old City Cemetery. It's a cemetery hi Israel adinga cemetery alui pen a hitai. Chule hi chela ran mola hi kabli so kabla thim ta ho anaki wi nangen a hi. Chế ari mikve hi tui thing tui samput ai ti lai jong kanglo asat lai le jong dap jingjeng che mikve hi arin anaman jing khat chu a hi athi ding ko na student te ko khom in ka thi teng le hi che mikve a hi aki chai na dingin ka ki su thing no min kalong dam sa chu hi che mikve a hi nei na di ding hi tin ana sei pe a sei ma bangin a student ten jong along dam sa chu chemik via hin asil ni movin teng chele asu thi ngve akiti echilai ai tai mium lo pet bon hiya idale mium pe na kho sung kinam theilo che ye sung chelaya aning cha hunglong do ahom khona ko na hunglong do khu tui sam pu hiya che khoi ti la yong kang lo che khoi avot na avot ye tun rabi arizal alhan mun langa wikit tawte ama hi ha ari hakados tin jo ke he mithing thopa aminta hi le isak luria akiti ama hi Jerusalem a 1534 kumchun ana pingin ahi July 25 1572 in chefat a ahin kho ana beitai ama hi kabala master khat ana hin chule kumdong ta ana be hile akilo ame alhan mun che lun wa di vetan cho jong hi han mun ngen hi han ngen lai akimu ho hite ari hakados han chelaya ko na aviu ga kap tdinge chomkhat safat han mun hi allinin mai hi Islai lan mola hi ei mi ho benei manase te mi khat jong anaki we he lung se sa Elisa sitlo apa he apin na pa lung se ame che he ai tai ataw jong mi omin ke jong zo ting le video ka nam chai ting le ka taw de ama he lagaw lang thu dol he team ho hin atin to kinai chakhana jing hin adam la ya jong to athi nu nga jong he man gama te de hin hawlam haba gan edena te de hin ezia chu islai muna taw na ki mang he thon lu hil ding a hi
בהשתתפות הקהילה הצדיקים וגם הרב יודע שהושע יחידים וזלגל קשות ודווקא נפשה בנפשה ורוחה ברוחה. הקל לי לעשות מי לפניך, וגם תן לשבות ישיבה מקובלת לפניך, ותן הקל על הצדיק, רבי איסט, יהודה, אשכנזי, זיכרונו ברכה. Pun Rabbi Yosef Karo Ben Ephraim Karo San mun lagin Jesu kitau te Yosef Karo hi Ephraim Karo chapa hi ama jong hi Kablis khat ane hi Sulkhan Aruk Beit Yosef Buho in Sundo pa ama hi ha me khaber maran tin jong aki he echel han mun jong he Rabbi lien ta khat hlan hi le kilo me lei noi la ki we he agim nei le ton Rabbi Yosef Karo hlan man che long ta wen se sam khat ga we te Rabbi Yosef Karo hi Toledo Spain gama 1488 nin na pingin March 24 1575 chun Jafat All City ahin ai leise hin kho ana bei tai Ichlaya han song neo cha cha mo kho a family hi le kilo me hawang ke chen poi to nal han mon ho he sam khat ga ve le le te alin thwe han mol lingin alin loi ta he toa he ka kal to ki de tan kang ki pat na che mu pha hi he ka te phamai ham kang kum do he ni sa sat to oi ha silang pe ho he Esa ka video bol he na vet nom na ule nei na subscribe pi wo aban ban mun nom ta ta mun min thang ta ta in kap ki diu he
dunia dengan ka video isan hi hitai ka video video se na bon win dam se wo ye he kyo lang thei chang he se ha ga zat chom be kyo lang thei chang he